kita guna? Kita guna precision, recall dan F1 score. Biar saya explain kat kau satu-satu. Precision dulu, precision jawab. Bila kita predict positif, berapa kelab kita betul? Ya, minimize false positives, false alarms. Boleh bagi contoh tak? Fikir pasal spam filter. High precision bermakna bila kita kata sesuatu tu spam, kita hampir selalu betul. Kita jarang block legitimate emails. Oh, faham dah. Precision pasal betul bila kita buat prediction. Macam mana dengan recall pula? Recall jawab, dia semua actual positive cases. Berapa banyak yang kita catch? Ya, minimize false negative missed cases. Jadi untuk cancer screening, recall tinggi bermakna kita catch kebanyakan cancer. Itu yang kita mahu kan? Tepat sekali. Untuk medical diagnosis, recall sangat kritikal sebab miss cancer tu mematikan. Kita terima lebih banyak false alarms asalkan selamat nyawa.